Ons begin weer met die grootste spesies. Die swaarste karp. Swaarste baber. Okay, swaarste geelvis. Dan die swaarste moddervis. Dan die swaarste kurper. Swaarste sakke. Dan ons wenners vir 2025 streek 5. Ja, Frank, die groter een, dis 'n moersiding. Whoa, that's a big fish. Yeah, wow. Before we start with the prize giving, how about a quick recap of the fishing that happened during the competition? If you haven't checked out the video of the competition, please do click on the link in the description below. It was an absolutely epic competition. Enjoy, boy. And now, it's time for the prize giving. It's gala dinner time, prize giving time. This is when we get to know who has won what. Of course, there are 5 different species here, so all of those 5 species are represented, and we'll get to know who has caught the biggest one in each of those species. We'll get to know who has caught the biggest bags. Yeah, this is gonna be fun. As you can see, everyone is seated, everyone is in good spirits. It's been a long week, hectic week, 2 practice days, 3 test days. Imagine 8 hours on each one of those days. Everyone here is a champion, and they've pushed through and they've made it happen. We're about to have the prize giving now, and we'll see who has taken what. Everyone is dressed really, really sharply right now. Of course, wearing their national colors very proudly. That's what it's all about. They were all here to represent their countries. Each and every one of them should be very proud of themselves, because both Namibia and South Africa are very, very proud of them. They have done so well. And the competition will just keep heating up. Whoever has won, congratulations to them. Those that haven't won, will put in the work and we'll be back next time. Ons begin by die federasie damespan. Ons gaan met die grootste spesies begin. Die swaarste karp gevang van 5.34 kg deur Suid-Afrika se Yale Callaghan. Swaarste baber ook van Suid-Afrika Yale Callaghan 10.4 kg. Swaarste geelvis van Suid-Afrika gevang 0.63 kg en 'n monster. Zwaarste moddervis van 1.26 kg, HGC Ellis van Namibia.
swaarste bream kurper 0.88 kg gevang deur Ricky Stroebel van Namibia. Okay, ons gaan na die swaarste sakke toe mense. Die swaarste sakke is gebaseer op jou 3 dae se vangste, vis en gewig accumulated oor die 3 dae. Derde swaarste vir in die federasie damesafdeling SE Backhouse 53 vis 91.98 kg. Tweede plek met 56 vis 116.4 kg MC Grobler van Suid-Afrika. Die swaarste sak oor die 3 dae 58 vis 124.76 O'Callaghan. Oor na die individuele wenners. In die derde plek met 53 vis 91.98 kg vispunte van 144.98 van Suid-Afrika SE Backhouse. Ses zonepunte. Dan met 3 zonepunte in die tweede plek 56 vis 116.4 kg vangspunte 172.4 MC Grobler. Met 3 zonepunte, persoon in die eerste plek 58 vis 124.67 kg 76 182.76 vangspunte, eerste plek O'Callaghan. Net sê in hierdie afdeling totale vis gevang deur die federasie en SASAC dames 364 vis met 'n gewig van 610.03 kg. En dan in die tweede plek is dit Namibia 6 punte 153 vis 208.21 kg. Okay, mense, dankie. Dan 211 vis 401.82 kg. Wenners vir 2025 in die federasie dames afdeling Suid-Afrika. Die mense, dan gaan ons oor na die federasie mansafdeling. Ons begin weer met die grootste spesies. Grootste karp gevang van 5.28 kg T. Maharaj van Suid-Afrika. Okay, dan gaan ons oor grootste baber 6.08 kg R. Venter van Suid-Afrika. Grootste geelvis 0.62 kg van Suid-Afrika HL Momberg. Dan die grootste moddervis van 1.32 kg van Namibia van Sail. Yes, sir.
Gaan ons oor na die swaarste sakke toe. Die derde plek 126,98 kg, 61 vis, JJ Lou van Suid-Afrika. Tweede zwaarste in die afdeling, 141,68 kg, 55 vis, gevang deur CP Dalby. Zwaarste sak, 153,16 kg, totaal van 65 visse, is gevang deur R. Venter van Suid-Afrika. Penkompetoer het jou baie geleer. Okay, dan gaan ons oor na die individuele wenners. Al drie, eerste, tweede en derde plek, al drie hengelaars het 4 zonepunte. In die derde plek met 123,04 kg, 63 vis, 4 zonepunte, HL Momberg. Die tweede plek 141,68 kg, 55 vis, 4 zonepunte, CP Dalby. Dan die Victor Redorm vir 2025, 153,16 kg, 65 vis van Suid-Afrika, R. Venter. Okay, dan mense, 253 vis, 348,66 kg, 6 spanpunte in die tweede plek, Namibië. Mense, dan met 738,78 kg, 346 vis, wenners Suid-Afrika. Gaan ons oor na die nasionale en Protea dames afdeling. Die swaarste karp, 5,15 kg van Suid-Afrika, MR Venter. Swaarste baber, 8,75 kg van Namibië, Noula Marits. Zwaarste geelvis, 0,75 kg van Namibië, L. Meyer. Zwaarste moddervis, 1,1 kg van Namibië, Sarita Taljaard. Gaan ons oor na die swaarste sakke toe. 108,45 kg, 58 vis van Suid-Afrika, MR Venter. Tweede swaarste, 58 vis, 111,4 kg van Suid-Afrika, X Foster. Zwaarste sak in die afdeling, 60 vis, 128,15 kg, en Jansen van Nieuwenhuizen. Gaan ons oor na die individuele wenners. In die derde plek, 166,45 vangspunte, 5 zonepunte, MR Venter. In die tweede plek, 160,4 vispunte, 4 zonepunte, X Foster.
Dan die wenner vir 2025, individueel 188.15, 4 zonepunte en Jansen van Nieuwenhuizen. Gaan ons oor na die spanne toe, 585.4 vangspunte, 251 vis, 6 punte in die tweede plek Namibië. Dan die wenners vir 2025, 983.75 vangspunte, 341 vis, 3 punte Suid-Afrika. Gaan ons oor na die meestersafdeling, grootste kar vir die toernooi, 5.24 kg van Suid-Afrika, HP van Wyk. Grootste waber gevang van Namibië, 11.28 J van Sails. Grootste geelvis, 0.80 kg van Namibië, H. Kuhlman. Grootste moddervis, 1.1 kg van Namibië, D. de Tooi. En dan die grootste kurper briem gevang, 0.98 kg, A. Balo. Mense, dan die zwaarste sakke, derde zwaarste vir die toernooi, 70 vis, 136.06 kg van Suid-Afrika, HP van Wyk. Tweede zwaarste sak, 139.44 kg, 72 vis, S. Balram. Dan zwaarste sak vir die toernooi, die afdeling 66 vis, 144 kg van Suid-Afrika, J. Boysen. Individuele wenners, derde plek, 6 zonepunte, 92 vis, 207.24 vangspunte, P. van Staden van Namibië. In die tweede plek, 5 zonepunte, 92 vis, 125.58 kg, Dylan de Tooi. Daarom in die afdeling vir 2025, 4 zonepunte, 64 vis, 123.98 kg van Suid-Afrika, J.J. Stolz. In die tweede plek, 491 vis, 1082.18 vispunte, span wat trots geborg word deur Kette Flame en DP, Namibië. Wenspan vir 2025, 405 vis, 790 kg, 1204 vangspunte, Suid-Afrika.
Okay mense, net voordat ons begin met die nasionale en Protea manspanne, wil ek tog vir ons officials vra, en baie dank om vorentoe te kom, baie dankie vir julle tyd, en ons waardeer dit opreg dat julle ons kom ondersteun en kom help het hierso. Gaan ons oor na die senior mans afdeling toe. Ons begin weer met die grootste spesies. Karp gevang van 5.64 kg van Namibië. Wel dan Gerard. Swaarste barber van Suid-Afrika, 14.74 kg via swart. Okay, swaarste geelvis, 0.50 kg van Namibië, G van Wyk. Dan die swaarste moddervis, 1.50 kg, MPE lof. Dan die swaarste kurper, 1.16 kg van Suid-Afrika, Apie Kommer. Okay, dan gaan ons oor na die swaarste sakke. In die derde plek met 84 vis, 165.28 kg MPE lof. In die tweede plek 96 vis, 168.92 kg André Potgieter. Eerste plek vir die toernooi, 94 vis, 189.98 kg JP Tolmey. Individuele wenners, 5 zonepunte, 217 vangspunte, 127 kg. In die derde plek, Leon Diedericks. Okay, dan in die tweede plek, 264.92 vangspunte, 4 zonepunte, 96 vis van Suid-Afrika, Apie Potgieter. Dan ons Victor Ledorm vir 2025 met 3 zonepunte, 283.98 vangspunte, 94 vis, JP Tolmey. Mense, dan kom ons by die spanne. In die tweede plek 457 vis, 1173.40 vangspunte. In die tweede plek Namibië. Dan ons wenners vir 2025/5, 463 visse, 1400.62 vangspunte, Suid-Afrika. Once again, what an absolutely incredible experience. Being able to witness these world-class anglers show exactly why they are the national anglers for the two countries. And I've been inspired to also put in the work to be able to achieve this level of angling. And who knows, I might even be a fellow competitor in the future because I have witnessed the levels that they are to this. So to each and every one of the anglers that was in this video, thank you so much for inspiring me, and hopefully through the two videos inspiring the world to pick up angling as a sport and be able to enjoy all the benefits that it has to offer.
While making these videos, I was also lucky enough to meet some incredible individuals. Thank you so much for all the interactions. Thank you to Jakes and to the other officials for all your valuable information while I was at the zones. And thank you also to Jan. In our brief conversation, you actually inspired me to do what I'm doing to a whole other level. Thank you to Santosh. It was absolutely awesome to meet you, and hopefully we get to meet again in the future. A massive thank you to Ivasan for some amazing pictures. Without your help, this video would not be what it is. And it was really great to meet and chat with you as well. And to Trevor and Ronald, meeting you guys was absolutely awesome. And thank you so much for the awesome advice. I will definitely implement those as I grow as an angler and content creator. Massive thank you to Carol for allowing me to use your amazing song, and that song has resonated with so many people. If you have not heard Carol's song, please do check out the first episode in this 2-part series. Thank you also to the NWR staff at Hardup Dam. You guys made my stay there an enjoyable one. Thank you so much to Nikki for all the information while I was making the videos, and also for some amazing pictures. And last but not least, a massive thank you to the Namibia Freshwater Bank Angling Association, who have seen my vision, and together I know we will be able to take the sport of angling in Namibia to the next level. Congratulations to all the winners of this competition. Until next time, this is Mayu signing out. And always remember, fish on. Oh yeah.